Woi, udah siang gini masih bengong aja lo. Ditanyain tuh tadi sama PRT, ngapa kagak ikut kerja bakti? Badan gua pegel-pegel, Lam. Ini juga gua baru bangun. Alasan aja lo. Lam, semalam gua ngimpi ngeliat kucing beranak. Lu tahu nggak artinya apaan? Oh, jadi lu mikirin mimpi lu. Kalau kata orang dulu sih, lu bakalan kaya nantinya. Tapi gua kagak yakin. Jam segini aja lu baru bangun, gimana rezeki mau nemplok? Ya siapa tahu aja mimpi gue jadi benar. Udah, gue mandi dulu, baru gue kotor nih. Hah, ada toke tuh. Siapa tahu aja cocok sama mimpi gue. Gue hitung mudah-mudahan aja gue jadi kaya. Kaya, miskin. Gimana bunyinya itu toke? Lah toke bunyinya cuma dua. Gue balik aja dah, miskin dulu baru kaya. Ayo bunyi dah lo. Miskin. Lah toke demen banget kalau gue miskin ya. Gue dikerjain gue sama toke ini. Kagak mau kalah gue sama toke ini. Ayo bunyi lagi lo. Ayo. Kaya. 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 Terus dari pagi.